Again, guys, we are back. Alec, Bench, and Melo. Sa ato nga last year's crown between Blacklist Rivalry and Army Geniuses. Nakuha sa Army Geniuses ang Game 1 victory ganiha. Boss, nga ka to? Katugid boss with a major landslide, Army Geniuses was able to by able to outmaneuver and outplay Blacklist rivalry. Pero para sa ako ginato na kato ginato the game. I think because of the Ricky Pickford na super hyperactive kay with the Meteor Hammer, grabe pagkasakit when he reached to the middle game. Pero para sa ako lang gid ang Blacklist rivalry is medyo kulang lagi sila gamay o lihok. Murag silbi, if Army Genius could be active, why not Blacklist, di ba? Pero sadly lang, Army ang sa AG magyud sa itong game 1, they noticed na, uy, kanang gahulatras sila, kanang dili kayo sila yung anak ka galihok kay, usually kay kanang ilang mga cooldowns, they don't have the Echo Slam or wala pa yung egg. So that's kind of the point ng galisod pud sila. Ginabait out nilang egg, ginabait out ng Echo Slam. If pag Echo Slam, buksan lang away na pud unya kay wala Echo Slam, hanap ito. So medyo sa in discarte wise yung Army Geniuses yun. Speaking of Echo Slam, ang Army Geniuses karon mo ini gamit sa Earth Shaker and of course ang Blacklist karon nagapon silang opening picks ang Kotol o ang Terrorblade. And speaking of Kotol, medyo bad game with sa last game, di ba partner? Bad game dito boss kay si Kuko pa lang daan boss na si In Your Dream nakaswerte ba siya? Oh, sige, let's give it to In Your Dream. Swerte na pa siya, di ba? With a time dilation. Pero when he respond again, pagbalik to po niya, grabe, namatay na po siya balik. And with that, diyan na po. Grabe ka, walk of shame, pabalik. Oh, that walk of shame, imagine na, putol ka, baklay ka, hulat pagka-alas sa level 1, so nakadugay level 1, mamatay ka. 15 seconds, am I correct? 15, 18 seconds when you die? Oh. 18 seconds, you lose a lot of XP na wala ka sa yung presence. Mabaklay pag ikaw na si Sale, taga na to 10 seconds. From here to there na lang sa medyo duha ka wave ata to. Or one wave ka pin. One wave ka pin, di ba? Kaya he died during the wave man isa. So dapat, unsa pag ito nga, dapat siya ang tempo controller para sa Blacklist ato, pero wala niya nahimo kaayo kay syempre ang ilang support Phoenix o Archieker dili kayo not that kind of support yun nga kaya ra nga sila duha no, although na damage pero di gid kaya silang duha samot na mag approaching mid game, so dapat na Kotol to, pero ang Kotol mo medyo let Mecha mga 15 minutes Mecha pa yung na item, so medyo late gid atong item sa atong Kotol, and of course the same time levels, so medyo naglisod pud atong Terror Blade adto, and of course ang kalingasa sa Ricky no nga Meteor Hammer destroying the towers, finding information para sa iyang team. As soon as nakablink dagger ng Tiny, dadto na, naglandslide na ato nga time. Pero para sa ako bitaw boss, katong hero pool ni Kuko, para sa ako, Kotol is a good hero ba, to be honest. Pero mas bagay man si Kuko para sa ako sa katong yung mga primal niya ng mga picks or kanang any picks that require na good disability, you know. Okay, if I notice magit Kuko using heroes such as Primal Beast or kanang heroes that has good stunts, maka-dominate siya siyang lane. Pero para sa ako, dili kay ko anad na kita ko Kuko na magic damage ang siya bitaw siya, wala siya disable yun, kanang hard disable na heroes. Wala mo dili pa kay ko nga nakaanad mo makita na ko kung Kuko. So medyo para sa ako, it's really hard na murag naglisod ko po adto kay ginatargetan sa humok kayo, tapos along with katong burst damage pa lang dan sa game mo, di ba? Nakita nimo, makita gini mo gisi diretso ang Chicken ni Teams, gisi nimo diretso si Kuko. So para sa ako mura dili ata na bagay ang Kuko sila para sa ako. My opinion, I'm not saying that he's bad, I'm just saying that the hero kato na game didn't really perform well. And we have the Storm Spirit, last pick sa Blacklist Rivalry, and we have the Sniper. Para naman sa Army Geniuses ni gamito ni In Your Dream. So there this two-way ang ilang makasulod sa Sniper karon. The Storm Tiny can go in later on, ang dagger pod sa Terror Blade will go in pod aning Sniper, so not the freest Sniper game na imong gina-wish no, so nagyapon sila solution para sa imo. Pero let's see no, we have the Clockwork position 5, the Earthshaker, Yowie Batrider, and DB on his Nature's Prophet. So do you think this is a free Storm Spirit game?
Para sa ako, 10 seconds remaining. not dili kay di ba katong mong game kay dili not really a sniper 5 game. seconds Pero para sa remaining. ako, in a scale of 1 to 10 and how you can catch the storm, I would give it a 6 lang. Makarely sila sa Fisher noon and the kuan ang katong Hookshot. ultimate hookshot Okay. with Flavor clockwork. Lasso. Oh, we got Flaming Lasso na dagger pag yun. Pero medyo reactable o bitaw siya, reactable siya. Ang deal lang kayo nga naka-reactable is the hookshot. Hookshot is way too fast yun compared sa Fisher bitaw. Oh. Unless Pero, na mali vision. pero kung mga dagger pud ning atong ES later on, dagger yes, wala I di na will- gid ka karya ka na. Oh, di lang kaya ka ana. Unless if insane gid kay mong unsa. Senses nga. Unless Oo, na nakainom sa ka ng 5 ka Red Bull, tapos ka na bitaw ang ilang kuan gid dulog is monitor lang gid ka na bitaw hapit lagi maghalok bitas monitor. Oh, wala may di man kayo isang Red Bull dere boss. Unsa niya? Cobra. Lima Cobra ka na dire, Cobra na dire. Cobra. Oh, Gusto to yung isa boss. oh. Sting. Cobra o Sting, Cobra o Sting. Cobra may uso nabi- din sa to. kung usay po kung on the budget ka, extra juice. Ay, dili ko na boss. Pas lang sa. Pas lang sa Ay, boss. natilaw ko na boss. Boss. Dili lang. Dili lang. Dili boss. lang Murag- sa, dili lang sa. One day kapin, may tulog kay boss. Dili lang. Dili Uy, pero it's lang. super effective ah. Oo, super effective siya pero dili lang. Pas lang sa Pas lang sa boss. napa ba Pas lang extra sa- juice karon? Napa, pero it's not really that Di ba famous. sa powder naman ang extra juice? Powder sa Inverness, sa Gol, sa Wala gamay. pa sila yon sa? Wala pa sila kanang unsa naging mix na daan. Mag-mix na daan ba? Napa, nga na ba para magkambak ang basi. extra juice? Kasi it is one way pod sa ilang marketing pod nga oy kami ray na sa dre mag powder sa yung drinks dre. Oo, tapos Eh, para syempre- sa portable, di ba? Oh, hassle ba kay madala pa kag botelya nga na sting, di ba? So powder pa depende nila basta mo pod nilang gusto nga style nga pag-approach sa market pod no. Istorya naman tayo mga business dre lods. Ay, boss. Okay, so, Oh. kaya sila pa itong Siargao drone na to din, boss. Pero boss ba nga ang Red Bull hindi ka uso daro Red Bull oh? Ah, Pero alam para niyo sa- mga Red Bull. Alam niyo Let me Red Bull, let me Red Bull. Sa katong times na I used to kanang compete pag ito na CS:GO and Valorant yun, Red Bull akong go-to yun. Kaya mo makasigagig matagid ba kanang mabuang mura ka buang gid ba. Unsa tanan naka-heighten tanan imong senses. Uy, te kitanan ba kanang pati pangalan na lang tawgon pangalan makurat man lay kami. Red Bull. Red Bull para kirin na kadiyo. Oh yeah. Pero so una boss ba, para screen up ako boss ba, kung mga classmate ba, inom sila og tando ay boss, nagasagulan nila Ay. Cobra. My God. Naglibog ko boss kung gusto sila matulog sa alcohol or gusto sila mo Malibog, wala mixed feelings na boss. tando ay og Cobra gisagot. Kadlo ka sa danoy. Adlo kay boss pero joke kam dre. Blocking there's a first wave nila dre. So gusto niya og freely nang iyang Nichus Prophet dre boss. Kay medyo kilabo lang Nichus Prophet yan. Terrorblade, sakit ra ba ning Terrorblade og silencer nga lane Oh, dre. tapos kapila na beta kita biya na boss na naka-witness kita na kapila gid na the silencer metamorphosis combo gid grabe. We seen that last week pag sa mga series naghandit kay kinsa sa team ngani basta ilang ina combination nila ana is the arcane curse along with the metamorphosis tapos good positioning with Terrorblade para more right clicks. So yeah, mo na ako kakakita. Oo. Pero guys, again shout out guys sa mga unsa diha guys ha. 15 viewers na lang ako karon sa mga Oh, make it 19. Make it 19. 25. 25. 25. Guys, shout out sa inyong tanan guys and don't forget to like, share, follow na po na mong page and guys, nami YouTube channel guys. So tanan mga broadcast na mga replays guys is will be posted dito and soon guys mag live stream na po dito sa YouTube guys sa sa mga YouTube. gusto. Oo. Sa YouTube. So what lang ta type exclamation notified diya sa comment guys para updated mo pero dire sa page guys sa atong future contents, mga post, mga broadcast nga among ipagawas dire sa Bisdak Nation. Mga boss. Mga boss. Ang makashare ba boss kay kuan ra ba na? Mugwapo ra ba na be? Promise gina be. Makashare Ay, bitaw, oo. mugwapo gina ko. Mugwapo daw ko no ang mo Oh, type mugwapo sa gyud. share og mo type og Oh. exclamation notify. Tinood na. Tinuod siguro na ka na magkuan ka, kung may kang hashtag na hashtag nun, exclamation notify. Ang gwapo gyud na tawag ito. Ah, Na- may notify oh. Ala, gupuha na oy. Oy, nay na Ayan. kuan. Si Ian. Oy. Pogi. Salamat. Nakoy feedback ana boss nga last week ni ana mo ka boss nga mo gwapo mo sa.
Last week, boss, 9 at PM sa akon siya, boss, salamat kayo kay gipa-type ko rin mo si Mission Notify, boss, nahalin ko sa ula atong unsa, Friday. Wow! Kuy, sana all! Legit, gid boss, na mga pagwapo, Legit. boss. Legit gini, boss. Ako, type na ko, eh. Ha, wala po layo pang Friday, po. Type na ko, share na ko, eh. Layo pa kayong Friday, boss. Last week, boss, na-notify si Ayan, notify. Pero ano upos ni Ayan, no? Yun, notify ate, more gwapo na ginita ng lady ba yun? Ang parit pa lang dano, grabe nakaputi ka na kuan bang. Si pa kana kada si Alec. Wisit. Ikaw man na, boss. Adloy. Gasa bench man na, ba ko? boss. Bench ba ko ata sa Alec lagi. Iskaman mo ni Muwas. Pero ang the mid lane karon, Carl Ogyawe. Ang atong mga child prodigies, grabe. Kung nga natin kumayo bata pa ko ba? Pro player pagka ko, Carl. Oh, nagkunsa pag-aunsa pa mo ko na sa una. Akani nga na panahon bitaw ingan na edad siguro ba ka kwento siguro ka na ba katara mo kung TV ana ba. Ang sa Cartoon Network, no? O Cable. mga Cartoon Network o mga cable. Ay, sana all kami. Bisibihin, lagyan may part. GMA, hi. Ano din Ako. kung kuha na part? Tanong ko kuha na part. Ay, mga ano na yun, mga Dexter, ano yun niya, ako kayo, wala lang, mga Bultis 5, Famous, mga anime, Flame of Reka, mga ganun lang. Boss Ali, mga OG may mga Courage and, sa to? Courage and Coward, Oo, Phineas and Ferb. Grabe, The Adventure Time. Ibon, ako boss, sa tinood lang boss, maka-experience ako kay boss, boss, ma-admit ko boss. Yeah, hospital. Lagi boss, actually, di ko ganun ma-admit, pero part of me, kay ganahan po ba kayo? Uy, ako, cable, oh. Mga cartoons, mga cartoons. Oo, tsada yung cartoons, 24 hours cartoons. Boss Alec, normal lang, pag cable. Anyway, lahira ganun si boss Alec. Grabe. Gatas ang iligo sa una, bata pa. Ay, grabe kaya. Grabe, nido ang ginaligo ni Alec, boys. Mama na rason Nido boss milk. nga no. Mama na rason boss nga no puti ng kayo ko boss. Sumo na lang Gatas yung gatas ni boss. Gatas ni boss. Tawag ko, Chana all. Legit, hindi na. Ay, amon. Mahala eh. Ako, iligo ako sa una. Ano sa boss? Immortal. Okay na ko, na. Siya, Okay na ba? Basta buwan lang presko. AJ naniniyo, si Curvy, oh. Ay, Oh, dagan Agent kita Well, we got Yowie fans here. Dagan yung Dili mga sa Yoy live fans dre. stream. Dagan na ta, boys. Pero teams dre, kita sa balik si Ay, kita sa- Baris. Ito's back Baris si Baris dre. And Baris gisulod na speed Okay, blade tournament. ikuan pa bitaw, Dere si tama. team, pero oy, wala na stand dre. Okay. Available si Baris. And murag mamatay pa dre si Baris, pero si team karon gipusil-pusil. Shrapnel is available and in your First siya na blood. nakawag first blood. In your game, you'll get the first blood. Buenas gining mga first blood gid ni Kwan. Buenas gining mga first blood gid ni in your dream gid pero may boss. First blood makuha sa tong sniper karon. And later on no kung makapabor gid nigbayo ang sniper ba. Grabe biskan isip inan ni sa storm tindugan na tanan sniper ba. Oh, naikasana boss kung tapos na yung sniper boss na pwede na niya mo man-fight tanan bahala ba Dave mo. Labi na sa tanik or kanang unsa inyong mga items pang survive diha or pwede ka sharp pang takas in kaso sus gwapo kina boss. Bikibi pagid no, chay pag naman ambak ang storm maglayo horot ng mana ni Bikibi na dayon. Oh, pikibit then. Good luck boss. Oh, good luck. Kulating na pod ang blacklist ani na si Ay, ay. Villanueva Jeji. Kadang kitang mga yung fans dito support yung Bisaya bay, grabe bay. Support yun, support Grabe yun. yung mga Bisaya Bisaya. ako. Yuwi, gid ko eh. Ginulat man daw ang munggo. Ginulat ang Ginulat ang munggo. Unsa man to? Ginulat na yo last time ang munggo dagan kinakadao. Pero sa boss kasi Yuwi is level 6. Pero oy si Carl dere. Na pa level 6 dere si Carl. Si Carl, mo pa ni sulong ka ng Carl. Nasa mid karon yo en trouble medyo. Oy na si Tips dere able to toss out pa si Yowe if gusto niya. Oh. Gitos out kina si Yowe pero Yowe full HP na pa laso si Yowe. Pwede pa niya mo bit dere pero Yowe mamatay na dere on the mid lane and nas rotation. Gikan dere and more teams ang mamatay dere. Teams will go that pero nice. Bro, gikan kay TP na ba enough damage para what AU but AU will be able to TP. And AU. Grabe nice rotation dito gikan sa ato nga blacklist rivalry no gipatay si Yowe. Gitabangan na gyud guys si Yowe sa tulo ka hero dere sa mid lane. Meanwhile on the top lane si Kuko nagboots pa no. Di sa katong typical na to nga ang mga kotol nga diretso mechans.
Para sa ako, I think he learned this lesson siguro. Kaya katong kuwan pa lang ng first blood in your dream sa game 1. He knows na time dilation, wala pa siya boots ato. Maglisod sa takas. And it same goes sa sniper. Wala siya pang bash lang, pero if you think about it, the shrapnel could easily kite you. Na let's just say, wala kay boots. Na good setup para ba diri sa taas. You got the clockwork, you got the sniper. Ang clockwork maka-easy kuan na sa power cogs. Kinsay pa lang daan. Tapos mabuang ba ka guba ba na una imong level set, imong level na low level pa ka. Hindi pagka-attack speed. This list kay Oo, guba. pero speaking of setup karon boss, more na-try na set up rin si In Your Dream right now. Nakita sila diri sa clips. So, si Kyle, ready to jump anytime on sa glider si Kyle right now. Oy, na may TP daw. Ano si Kyle? Ano si In Your Dream? TP mo ba mga piste? Di ba dala, boss? Wala ni TP kay gusto ra sila mo trade karon DB karon. Bahala na ka In Your Dream, oy, post na lang Ba- diri. Bahala na ka diya, boss. Kay di ka na magsinapok diya, boss. Oh, ano, nice rotation dito gikan sa tong Storm Spirit. So makita na ginato ang strike sa Storm Spirit right now, boss, no? Kung kontra na yung sniper. Okay, a sniper at this stage is super vulnerable pa. We sniper needs a lot of items pag to escape. He could leave with the pipe, he could leave with the BKB, pero as of now dili pa gyud boss. Pero ay sa boss kasi boss ko Oy, boss. mga dere, kuko karon ka problema na karon kung saan yung dagan kay battery ka kung slow dre. Coming for In Your Dream and In Your Dream makabawi baka dere og kill pero able to heal Patrice Kuko. Just delaying the inevitable and Uy, patay nabalos Patrice Kuko pa rin back on ang the TV. bottom lane. Patay po ang ilang TV. So 2 kills are rateable on the side of Army Geniuses. And medyo noon sa itong Blacklist zone, nakuratan sila nga. Duha ka buhok effect na itabo. Namatay lang carry, yung ilang offlaner karon. Oh. So I like how ang presence pa lang sa AG pa lang daan na they know na sige boss, patyan na sa taas, kami na patay sa ubos. Kaya usually sa mga away, di ba? Kapante ka sa mga away, punta sa mga tournaments is mag-mirror sila. Like example, uy, ang safely nakapatay, same po sa safely mo sa ubos, i-mirror bitaw nila. Pero karon bitaw is different. Karon kay the presence of AG pa lang daan, they know na, sige, kaya na to ni sila, split lang sa ata. Sa inyo, patyan na In Your Dream, kami na diri sa ubos na yun. Pero ang Blacklist rivalry dere, katapok na dere sa mid lane guys, trying to push this tower pero uy, Yowie and the squad naka-smoke na dere together with the Earthshaker karon. Mo pwede ra sila mo set up Fissure into the lasso if gusto nila karon. Pero Jokan, Fissure will catch the tiny pero able to toss out the Varys. Clockwork karon and Varys low on HP and patay si Varys killing spree na para kay Carl pero daghan pa kay banag dere si Carl to play with and Carl sulod na sudlod pa kay dere si Joker pero natay lasso dere available pro Yowie ginamit na dere kay Carl sa lasso si Carl pero nakapay mana Fissure medyo na short atong Fissure dere pero nasa akin na short po nag-damage dere puro na lang na short and Carl will be able to survive sa tanang damage dito gikan sa Army Geniuses grabe ha sakto aras mana to Grabe kay boss, kaya ang away pa lang diri daan boss na wala pa tapos sa 10-minute mark. Ang away na gid diri boss kay kanang kuan na gid ba binalusay na gid ba. Init Oo, pa kayo. Walay gusto mo give up dress sa ilang middle lane tower ha pero Blacklist rivalry murag kajihon pa gyapon dere. O kanang di mo pahoy gid ba ko boss. Paway sa boss kakahangat naman sa taan niya. Nga kayo pero kani sa position pa ba kani si Varys idol na lang ako ni Bay dagkan kasi hero nga unorthodox kay boss ba si Lagi ka Varys. lang the heroes that you least expect you meet. Yan talaga. Oo, so kay gakakalas magud ang ban sa mga teams nga mga atbang siya like ginaban yang Gyro or ginaban yang Pugna so di ba so seldom na kay nagkakaitabo nga na kay position 5 nga gina look out sa uban no nga ilag yung iban kay murgay kay kamo gamit ani Oh, pero he could still use ka na inga na gid siya ka versatile ginatawo ba. Not the CM support lang atong kakita nang andaye nga dili siya ganing ana iya kay mga Gyro Pugna this Clockwork unsa Kana mga flashy heroes siya, kana mga flashy heroes kita kanang eye opener na heroes yang ang iyang ginapick. Pero isa boss kay 3 months smoke ra pa diri ko sa blacklist boss. 3 months mo gikan sa Blacklist dali karon gusto sila mo tapok ug mo connect diri kay Carl onto the top lane pero uy In Your Dream diri medyo gapagawas na sa farm and ready mo pod si Varys diri boss nga i-soak up ang smoke diri gikan sa Blacklist if ever matagbuan gyud nila bahala na ako mamatay diri basta ayaw lang akong core sakto gid ta boss siya nagkuha dire sa smoke dire and nice play para kay Varys dire sa iyang Clockwork so mo ni isa makaingon kag maayong nga support boss kay di sila ma-adlock og break sa smoke sa kalaban.
Muna ako mga idol dia, pero Si DB Carlos. on the bottom lane, pero Rasio karon ni TP, pero Global Silence available. DB on trouble right now. Napay mana dire si Carl, pero uy, di na daw sila musuko, kinadoy laso. Pinasakpan dire si Dube. Ay, Dube na noon. Ay, na, DB, abalan into the toss, pero uy, in your dream, killing spree na dire guys. Pero boss Coco right now, medyo nag-greedy pa siyang illuminate. Gilaso na, murag dalon na rin sa clip ni Yowie. And boss Coco, ikay king of the jungle, there's ay king of the cliff, pero patay gapon ka, Anas Yowie. And 2-0 in favor sa Army Geniuses right now, and they are now eyeing para ma-push dire ang middle lane tower sa Blacklist Rivalry. Okay, well, actually, I was expecting sa katong Avalanche Toss brother. I thought mamatay na gito si Kuan. I thought mamatay na to si ang Nature's Prophet. Pero turns out na napay Free Fire. Buhay pa. Grabe. Uban nga lang to gigamit atong purifier ba? Kaya wala gamit earlier. Ang Gamit set na lang natin. ginato ni Teams kanina, set lang niya ato kay pag Avalanche Toss niya sa Nature's Prophet. Pag Avalanche pala daan, nagtalikod naman siya daan. Kala bitaw, murag si Steph Curry na daan, babi niya secured na. Pero Wala niya gihit. kulang pa di ay, kulang pa gid ay. Kulang pa nga. O tayo siya. Yawa na pa ba day purifier? Kinsa pa may mag-purifier karon? 13 minutes into the game na. Na napay mag-purifier lugar. O kinsa ba yung kinsa ba gitigo ng verifier ang ano rasa? Pero grabe, good news ba? In your dream na humana yung Maelstrom dere, so medyo mapaspas na dere yung farm while a Raven. Humana po yung Dragonlance going for the Manta style na po dere sa Raven guys. I think Yasha Bikibin siya or Yasha into Manta ni si Raven karon depende Doon sa po Yasha into Manta tapos Pascadi dayon. di na lugar magbikibi. Ay, ikaw pa, kailangan siguro. Kailangan. Yeah. Alright. So mga bata pero Yowie dere ayong for the Terror Breeder top lane guys. Medyo laking kay position dre ni Raven and wala sila global silence kaya pwede lang gamiton karon to save this Raven. Pero si Carl dool ko nila Varys na pot ang musalo sa gank guys. Nakita na po di Varys guys. Kasi si Varys ay mara magkabalo asa pero padong ang blacklist. Grabe. Pero uy, narag yung shot sila Aeon trouble right now. Two-man face natay Echoes lang available pero uy, di global din rin ni Aeon and they will able para maback na lang din si Carl. Ano sila back na lang. Uy, global na lang ko para maback. Pero dito ni mo ideal usage sa imong global, boss. Doon ako, boss, ka na si Parish. Kailangan ko sa the way na siya ka-plaster sa mapa. Kamatay ka na siya ka-tindog perme, pero ay sa dire, boss. Mura ginamba ka na sa dire, Okay, boss. ibiraan na rin. Speaking of Varys right now, we are complimenting him. Pero karon namatay karon si Bear. Pero nailaso available karon. Gibi Ramirez auto the low plan. Pero wa ni abot. Ay, si Kuko man din eh. Kuko will die. And another in your dream. Na musil lang tigulang. And Silencer will go down. And mawag mabungkag na nila, boss. Mid lane tower dere. Pero sila gyud nakauna, boss. 40 minutes in. Ay pa. Nabungkag dere ang mid lane tower. On the side of a Blacklist rivalry. Grabe. Grabe, Sayop, boss. sayop ito pagka global yung good boss. Murag dito ideal ba? Murag global na lang dito sa ideal. Kaya actually, if you look at the minimap ato na away, ang yung mga kauban layo kayo, pinagbuang mo sa dagan at to the moment. Takas sa langatan niyang storm kay. Gipatakas ang sila niya ato. Pero, back to a topic kanina, si Varys, guwapo ko siya mga plaster sa mga maps boss. Gatindog lang gid siya on a certain spot lang gid like, ang possible na routes. Kung let's just say, oy, mingaw mapa, gid plaster ko dire kay basi nakaguba kog smoke dire. Like examples are kanang mga stairs kanang hagdanan diaw. Pero speaking of smokes bossing, na-address si DB, nasakpan, here comes Carl zipping in, patyo na-address DB, DB on trouble, falling low, and DB will go down. And Blacklist Rivalry will get a nice kill onto the Nature's Prophet right now. So kailangan gito nila nga Uy, naihok siya si Varys. O naihok siya to si Varys, pero uy, dagan pag mana dito si Carl guys, pero global is not available. Natin maparkat, and Carl will go down. The controller is Carlos, pero uy, nakita pa dito sa Shrapnel kajot. Ang silencer, kagipaulat ulit na dito sa Shrapnel. Silencer ay magbaboy, silencer, kadang dagat ka lang, silencer. Kinalakang rin si Yoe, pero Yoe will just kill this silencer. Oh, why nahimo na to si AU? Wala lagi po. Ayaw siya bot. Wala yung global silence. Pumunta likod siya skill. Mura niya po. He's just trying to, it's better to delay the inevitable na lang. And kailangan pa nila dirigid ang sa boss. Kailangan pa kayo nila diri ang dagger ni Tiny Boss ni Teams. Oh, kailangan na yun. Gamay na lang, boss, gamay. Kapag represent in your dream, boss. Diyo, Nanay Storm 3 zipping in from downtown. Layo nga kay galagputan mo Carl. Uy. Pero gikan pa ba to second tower na sa ubos, boss? Grabe, kita na ko dahil ga-zip na ba? Kabra.
pero nadere agay patyon din ninyo among carry pero Raven karon global Agay. silence is good. Able to sunder, wala sila Lion stand to stop this Terrorblade for TPE and Terrorblade nabuhit na dre. Grabe ha, global silence yung pang pounds ano. Pa-survive lang. That was one good use of the global silence. Oo, para ma-save lang ilang Terrorblade, no? So, kaduwa na niya, gigamit ang global para ma-save ang kauban. So, sagara, makita ko na to gamitan ang global silence, no? On the scale nga, pang clash, kung clash may tabo, para wala follow-up threat. So, karon kay makita na to ang pang save sa, for the moment, ang atong global silence. Here we go. Tapos kuan boss, yung pananaw ni Nature's Prophet boss, would you still go with the casual Aghanims? Ang Nature's Prophet, Oh. I think it is good nga para kuhaon gyapon nila ang Aghanims karon sa Nature's Prophet kay syempre importante king root which is very good against this Storm Spirit right now. So kung marot ang Storm Spirit siguro mapugos sa yung BKB, mapugos sa yung any dispel items diha. So actually ganahan ko gyapon sa Ags sa Nature's Prophet dire. And of course na kay Sniper dire nga kailangan pa og medyo gamay-gamay pa nga space para online na gid siya completely and makauban na siya sa yung team. Pero yo dre sa with the Firefly Yeah, tuman sure pero- gikan sa siya. Oy pero yo kita kayang ilaso dre was available pero ang BKB na and big rat of nature gikan sa to Nature's Prophet. Oy, David! Na-miss ang iyang hook shot boys and doon na mahuma ng ilang gank by killing the silencer. Oh my god, wala ko. Luya silencer gid. Pero ay Tiny murag na ni Dagger atong Tiny ha. Feel lang ko na ni Dagger atong Tiny boys. Dili Possible boss kay 18 minutes na ra ba. So tapos if you think about it, delayed siya nga naging katako yung mga deaths po tapos kwan. He's also active po sa mga rotations po din siya mga assists. So it's possible that he has a dagger right now. Pero Yowie karon gyud sirit-sirit as boss boys. Boss Coco ilang nakita niya mag-eliminate. Pero uy, muday baka na sila pero teams what a nice two-man avalanche game po na to. Di pa balik si Yowie wala na ba BKB diri. Pero wala tayo na big echo slam. Namatay diri atong Storm Spirit. The global silence is used pero it's too late to apologize. Ano daw black this rivalry. Na metamorphosis pero gina-black diri. Uy, gipabalik na po diri si DB. DB will go down. Karon na patay mo diri Armored Jesus pero uy, awa si inyo diri. Bakit nakalimot mo sa ko Napa ko sniper diri pero kuko diri nasakta diri sa atong Beyblade tournament. Ana si Varys and uy, Kuko will go down pero team sa top nan pa diri. Official will block his enemies. I mean, will block this kasi namatay teams. Pero it's okay lang daw. Ano, sa kaya ang long range nga itong Sniper dre boys. And in your dream, showing the power of Sniper. Ang naka-joker ako na away boss pag kasi in your dream nag-focus siya sa terror blade kay Kamatyon. Pero ang silencer pa, tapad kikisa ng silencer tapos Kilatan. yung sniper para, uy! Ano dato mo Stephen na? Ang silencer na isang tapad. Dagan-dagan ng silencer eh. Oo, pero abi na ang pabor to sa blacklist kay Chadak itong initiation ni Teams Advo. Okay, gwapo ang avalanche tossback. Padulong sa silencer. Walay BKB pa si Yowie. Walay BKB si Yowie pa Wala BKB ato. Oo, gwapo to na setup. Pero sadly lang, nakuhan lang. Iabotan pa sila ni Kuan in your dream. In your dream, pag-abot ni in your dream na doon nabali. Pero Carl dre, humanag sa yung BKB sa yung Storm Spirit ha. So, medyo pwede na siya makaki dre. On his Storm Spirit, pwede siya makasulod dre on his BKB. Na baka tayo Aegis din makita. Roshan is already half HP right now. 50% na life dre sa Roshan and nag-smoke na dre. Ang Blacklist Rival lagi sudla. BKB pa. Pero yung maka BKB mo, dili na! Yung namatay na dre siya pero parang in your dream. Grabe, ang puzzle dre in your dream guys. Hala ka, silencer ka na pero silencer boy paghapon. Yes, Ano silencer pero not today. Na si in your dream and double kill para sa atong sniper. Balik rin po dito sa Roshan pero uy, Blacklist Rivalry. Ana sila sukol patagoys kay dagan patag mana dire pero uy, Kaya, mana ni Kuan. Ang mana ni pero Kuan. dili na ni may distil, dili na may distil. Wala sila vision boss sa sulod. Di sila kita. And Aegis will be on the hands of the sniper. Balag napatay sa bato. Grabe sniper. Uy, sakit kayo. Grabe boss. To be fair gid ani na match. Gwapo ang setup sa Blacklist
rivalry yun in starting the fight. They were able to jump onto Yowie na unfed po ng laso. They were able to burst out lagi kay si Yowie to. Pagyan po si BKB at ano tayo. Pero little do you know na si In Your Dream was still present at that time po. So wala ang posible rin si Kon In Your Dream diya. Like a madman gid ba? Of course, grabe kay to si Unsoy. Si pagka-burst kay Yowie, kay wala gid na BKB si Yowie pero wala na siya naka-BKB boss. Nakasakit sa damage. Actually, nice try to sa atong Storm no sa paggamit si MBKB. Ang unsa lang is nakulangan na gid sila og damage and of course nakulangan pa sila og moduol kay In Your Dream adto. Oh, mulisod na sila ato. At the meantime, ang ilang gipang driven ko rin kay si Yowie man mo kanay ko. Pero yeah, I think kaya nila if they are able to revert their target siguro sa sniper siguro. Ba? If you think about it. Ay pa, ang next pa pero nagwa pang In Your Dream overrise. Pero na shot dire gisulod sa Beyblade tournament ana si Baris and dominating streak na para kay In Your Dream right now and this sniper is continually to expand his network. Grabe 13k pag mag 14k na dire atong sniper Tapos si boss. DP pag yun, free tier 2 pag ito boss. And going for his Aghanim Scepter na dire si Unsa. DB boss. Na natay route available in a while para ka DB so more threat para kay Carl diri Storm no. Spirit Storm Spirit. Pero po sa mga uban support diri nga magka-imagine ako boss ba nga marot ni DB well ga class bitaw tapos marot tas tratarahan ra mo ni In Your Dream from afar. Mo gani tapos luy na kaya na bitaw girot paganik ka gatindog rin mo Storm dia wala yung Na buhat di sniper. So ang mga bot lagi din In Your Dream ani kung marot siya pugsun kanya ipap yung BKB. Bro, sa Dre Carl, medyo nakamatiko ni Boldit na yung pang-ubos guys and wala sila makita ka na daw sila ward. Ana Dre ang Blacklist Rivalry and Storm will be able to just get out pero matik di ward na ana si Varys. Pero dali agad sila ang unsa adto. Dali agad nila nakakita sa atong moves dito. Pero uy, hook shot will connect on this tiny teams right now on trouble gitos out niya pero uy, not enough damage para mapatay si Teams Raven. Patay sa Tamar Visit pero uy, In Your Dream dire, kamatyan na In Your Dream will go down to his ages pero uy, na-address sa katanan. Nasa BKB Dream. Yes, BKB is still available. Lahat po ang global side. Avalanche into toss. Uy, In Your Dream dire, medyo ka problema na. Nanapla pa gusto ni In Your Dream pero wasay na patay. Double kill na dire para kay Raven and of course, gusto ba sila mo chase dire? DB ni TP na and wala na naabtan si DB guys. Ito na unta dito na naasim dito ang Army Geniuses, no? Okay. Medyo ni asim sila dito. Pero mo to passport lagi na ako boss na if they revert their target na to lang to sa sniper. This is a big winning chance pa sa kuan sa Blacklist Rivalry. So sadly lang ato In Your Dream kay medyo lawom na gid siya ato. Duwara sila Medyo pud. forward. Oh, duwara pud sila ato. So medyo In Your Dream yun na knowing na gamay ra sila tapos front and forward pag kay siya. Siyempre, easy target na gina siya. Compared sa mga previous clashes give na si In Your Dream na makaya niya uban clashes because he's staying far behind yun sa yung mga kauban. And wag yun gitipid ni Carly ang BKB ha para madakpan yun niya si In Your Dream. Minahan ko adto. In Your Dream will finally go down karon. Sa TV nakapatay adto no? More TP, no? Store. More And TP. TV right now na nasa Manta BKB atong TV going for the Skadi ang gusto sa atong Terrorblade karon ni Raven. So ano sila gusto tingali ni Skadi to para matangkihan kadiya kay murag hadlok man kay ko malaso boss ba so they need that extra little stats nga ma-provide sa atong Skadi para motubo atong HP. Oo, good boss. Kasi actually, sa kulang po sa sniper po, if the TB was able to acquire the Skadi, dapat pa siya sa problema. How can he go near the sniper? So for the meantime, lang yun sa, they need, ay mga kauban dere, which is ang Storm Spirit ang Tiny, they need to coordinate yun on how to catch this sniper. Uy, pero dakpan din si Boss Kuko right now, na-root siya pero able to force out himself from danger lang. Pero karon ha, medyo galisod na sila dakop ani kay naning mga items no sa greaves, na mga force staffs into the dagger, nabot na yung mga bikibi ni Carl. So medyo lisod na kayo dakpon ang Blacklist Rivalry karon compared ganina boss, di ba? Oo. Pero looking at their lineup karon Blacklist, at least gahinay-hinay sa nagsukol balik. Ang nakahandog lang ani kay they're still not ganking sniper. Ayaw nila mapatay yung sniper if si In Your Dream is gonna mag-participate na. Over ganina tingala napatay ra niya sa In Your Dream kay duha ra mo dyan sila boss.
Pero kung 5 on 5 tagyo ni nga clash on, amot nandagan tali makasave kay in your dream karon. If kanang sumbagay gina 5-5. Pero kato ganina medyo ani asim dito boss. Okay, kung magit ka ng front forward ka siya ba? Abi pa nila mapatay dito on tiny adto. Wala pa kay Mm. kayo damage. Bato ken tiny. Anyways, bato mo gid siya. Ni. Pero natay post diri. Igan kay boss ko. I think na ay problema diri. Oy, jira man diri sa day. So, wala day problema day guys. Medyo na napindutan rata to ni boss ko guys. Pero in your dream diri going for Mjolnir sa iyang sniper. Alright, so looking at our Storm Spirit play with the BKB and the Kaya, next raban niya, gwapo na bang next item niya, boss? Aganis. Ang gansa. Storm Spirit. Ay, nanatumurag mini vacuum no. So, Storm Spirit. Mini vacuum na sa taan ni boss. Sige, di magtapal sa sniper para isip. Sige, vacuum ta mga apel. Kung gusto mo. Sige, pero uy, Blacklist Rivalry, magmasap na nila Dres Varys sa top lane guys ha. Varys, medyo, uy, nag-rocket siya. May nakita baka to dito. Nakita ito nito. Pero teams will be able to stop the TP ni Rene Varys. Ay, ay. Pero na-root there siya. On Varys, katakas pa, making space right now. Pero na si Raven, gitong Siya, subak sa iya. Varys in trouble, na-hook shot pero layo pa kaya ma-hookshatan boss. Pero Pero na-hook in shot na trade, pwede. ako na ko. And Varys, gi-high five pag yun, pero Kuko mo'y namatay na to onto the mid lane. And AJ, ready na sila para mo rest back na rin kay Varys. Kamo ha? Uy, grabe si kay Varys boss. adto. Uy, Grabe, murag, ang pag-goodbye niya, tapos kay grabe ka style points ba? Murag ako si, ni wave na na hook shot. murag si Flick G, katong bago mag-moonwalk palabas. Grabe yun. Grabe yun si Varys yun. Oh, pero Yowie dire with the finish blink dagger. Dire sa iyang bot rider. So, grabe wala pa maniligan sa pinang storm ha. So, Okay, sige, sige. ipos pero wala sila detection dire. Pero na si Jokam na uy, abi ni mo bobo me. Patay si Ala. teams right now and teams will go down. In your dream, naka-Mjolnir na atong sniper with the BKB going for the satanic nga atong sniper. So, ilaw, tindog-tindogan na lagi ni Unya, boss. Tingnan na kung tawagawan ako ba? Kanang always kikadalag-das kin ba? Tingnan na kung tawagawan mo. Wala ka dalagdas di sa imong. Wala boss, bisag na Ginadulaan. wala boss, bisag na Ricky na gani boss, wala si kalimot. Kasi yung nawas courier. Pero bago wala pa pagpalit. kayo. Oh, pero bago pagpalit. Sakay kayo. Sa akin, Familiar na sa boss. Familiar. Na si Curvy dire oh. In your dream nang hulos sa pusil ni Cardo Dalisay. Oh, nahulog ka na. Nakaiwi siya na. Uy, tamukas pa rin po si Ricardo Lisa. Kanang dili ka kung bala ba? Di ko Dili ka bala kung wala recoil. Oh, wala rin. Mr. Intro na dire. Laso initiation giga kayo pero na mo sila dire sa in your dream dire boss pero naisipin dire kang kal. Giuna na sa Earthshaker will go down first pero Earthshaker namatay ka dire iwasan na. Pero in your dream na BKB dire boss na mo sila dire pero uy able to sander the DB ka mo problema karon. And don't think dire pero kay sa Raven dire. Kapre tra sa kal. Gipo sa puto sa step kay. So sniper aga terror blade karon magsirong bagay pero sa uy. Duha na lang nabilin sa side of blackness pero in your dream. Wala mo lang cancel boy. Grabe naman yun. Grabe oh, carry to carry good. Dealing sa massive amount of damage at nga clash boss. Gaprit ang TV at the same time na po sniper nga gaprit mo dito speakers. Ilis ang storm oy. One day, kang Aizen Luchin, AG fanboy since birth, we got a lot of UA fans dire boss. Mura atong count dire kang UAs mo tay upat ba? Dire sa atong viewers karon ba na mga UA fans gid ba? Dire gid sila. Sa AG gid sila. Ginulat ang mundo man daw. Ana si Yowie sa una. Ginulat ang mundo. Ang Ana Mongo. si Amonggo. Ginulat pa Amonggo. Pero I like the decision ni In Your Dream karon. He's planning on to the satanic. Kaya kabulon siya na, uy, mura kumpensa kay ning storm ba kay kana bitaw ko ginataparan ko sa storm. Ang ang TV ka hinahinay nag-approach sa kuha. And ang tiny ga slowly nag-kuan ka na initiate sa kuha. If is mo na yung kaka-notice. So at least karon na siya satanic pang sukol balik. Oo, wag akong kakakuha ni nga vision karon no. Is as sniper sige maguhan sa storm ana makombo nila pero able to pop his BKB tapos mabalik yung HP sa satanic. Mo gini. Kung ako yung guhan sige go lang mo sa ako pero maka BKB satanic pa ko. Kung ako yung guhan. Pero nakala sa speaking- inyong skill. Pero speaking of bonus mo, ano si Kirk Daniel Villarreal na pinakakusog man daw mid daw si Melo G man daw. Uy,
Fake news na boss, dili ko ga core boss. Dili ko ga core boss. Pero wait lang, Support boss, player kay ko Max Book, Kita kay si Max Yowie Book. record. Na sila yung mabingwit rin. Nabingwit Oo, global na. global, man. Now, para ma-save lang si Tiff. Enough ba ka ni? Mabuhay nga to. Flame Eh, break. hindi siya Nice nagtapo. flame break. Pero Varix right now. Nasa dire. Pamukagta. Pero uy, lisudlan na dire ni Hindi, Campbell. kasi, hindi, Yeah, pre-hit dire sa atong Raven. Terrorblade dire. And napatay na ng Clockwork in exchange for the Tiny. So kita doon ni Raven at tunga time boss. Uy. Grabe, boss. Mura ako itong Phoenix naman, boss. Hindi Hindi na na yun. madala ba? Ginahinay na diri si Raven Pod Boys ha, pero ang nakaunsa to is post 5 ra ang namatay dire and meta is used para kay Raven so pwede sila musukol ani boys ha. Pero posa ta dire boys. Ana si Shadrack Onahon Musadin. Boss, shout ako out na, boss. kauban ako ng stasis, boss. Amigo kayo na ko na. Shout out din ang boss, Shadrack. Musa din. Ngati. Kuha, may na mo Dota, boss. Nga si boss Shadrack. Ay, shout out ya boss. Mm. Dota Gods. Mga Dota Lords. Dagang mga mayo Dota diri. Dagang mga mayo Dota diri. Napagit si Kirk pag diri yo. Apil-apil si Kirk diri yo. Apil sa mga XJH boys diri, di ba? Kamo mga XJH boys, di ba, boss? Rubik top 1 Rubik do na siya. Uy, grabe. Katapok man diri ang mga kuan, mga mayo. Napay Aizen Lutsin diri na grabe ka. Gahay kay mo post 5. Okay. Kompleto na tayong team dire guys. Dito, pwede ba rin na mo? Oh, baka po ta diri. Sige, kamo lang. Kamo Focus lang. out to din. Kamo lang sa boys, kaya medyo busy pa ako dahil dapit ha. Di pa pwede makabuo boys. Pero oy, Carlton, nakuha regeneration sa yung Storm. Pero yung teams dire, interesado ko sa item ha. Glimmer Cape into Dagger, ang yung Earthshaker. So, Oh, wow. medyo effort yun mo direct dust gid karon sa inyong Earthshaker. Kumadakpan ninyo boys. Kay, Oh, actually, guwapo gyapon ang pag-glimmer ane is because there is sa blacklist. Ang so far ang Dust users ang pinakakusubo gamit is ang AG because of the Tiny, ang Tiny ni Kuan, Tiny Teams. Pero I don't think they would be expecting this glimmer siguro kay Joke. If look at Joke right now, he's even hiding na gani likod sa Russia. Hindi siya magpakita. oh, pero kabalo dire Pero ang isa boss, Blacklist may rivalry ha. Kabalo sila ang Blacklist rivalry ka nag-Roshan dire ang Army Geniuses pero Yowie ready na dire sa kilid para mula so anyone na yung makita karon nga ng step up dire pero Yowie blink out na lang medyo half na ka gamay nakiglype ang Roshan dire boys rocket Nice to scout vision them there, Clockwork. isa kay Moana pero uy nasa na dire si Carl pero snatch ang ages ni Yowie inside lato pero nakabikibid dire si Carl kan buhay pagyapon ni Carl karon ni zip out na dire pero DB hitipi out na balik na ko boys pero uy DB! nadire sa Russian boys si In Your Dream ko siya rin sa nabilin balikin niyo kauban In Your Dream BKB is available and musukol din sa full step and Musukol din ako eh. wala na yung mata si Carl napakatay pangkat sa global gipap na rin nakatipi out na si Carl and Raven and the squad tulad na lang sila nabilin pero si Raven musukol ba din ko part ako ba din ni si Raven nakalimot ko full kill para sa atong Terror Blade Grabe ang mga away diri boss ba. Kaya if you think about it, ang Blacklist rivalry galisod sila earlier into the game pero karon gahina sa bounce back. So we're seeing a better performance sa TV ni Raven compared sa katong game 1 na yung TV na pila ron to 25 minutes tapos they call it a GG. Wala pa sila nagumpa ilang mga tiro to give they call it a GG immediately. So karon this is a good bounce back yapon sa Blacklist, diba? So Raven able to show off his Terror Blade na gyud na at his peak performance siguro karon, diba? Oo, grabe kayo. Apit nakawat sa Storm ang unsa, Aegis Part. Oh, may ganun Nakuha ba niya ang Russian sa Radiant. Nakuha niya lang Russian pero wala na niya na-click ang Aegis. Matod pa ni Kirk Dreyawa, murag snatcher sa Cathedral daw. Ang Storm. Pero ano So ko shout out kay kang Joy May, Joy shout May. out kay Joy May Rufin from Ormoc. Shout out to Joy May Rufin Ormoc. Ikaw, siguro na boss. Kaya mo ipag-out. Shout out to you boss, saying thank you for visiting our BCA broadcast. So don't forget, kana mga viewers diya karon, don't forget to like and share the stream ba guys, para ma-expand po na tong Bisaya community diri Tapita. Eto mga girl gamers diri karon no. Naaday diri katanaw gihapon nato mga girl gamers guys. Oy, boss, murag nila lagi mo tingol lagi boss basta pag mention ng girl gamer lagi boss. Murag na enlighten lagi ka boss. Siyempre dapat gentleman ta pag mo istorya. Ayan, kana. Mo na Ano na? sakto. Mo na Oo. sakto. Always. Isa naman dapat ta mastorya guys sa mga girls guys. Kaya siyempre. Pero Ay, sa boss. Ay, The sa boss, smoke kay from Five Months Blacklist boss. rivalry right now.
trying to find something, mo nakita dire nag-picture si Jokam guys, pero Yowie lang matagbuan dire, pero Yowie pas kay fast hands. Dire si Yowie able to blink out from danger karon pero Sige, sige, trouble, boy. pusil labang atay detection dire pero NB maninga Blacklist rival na pero nadre. Gilaso Laso na. na. Gilaso na bitaw ni si Teams and Teams will go down for 1 minute. Grabe naman yun. Taas sa atong alaso guys. Oy, pero ang dabong na lang. Nangatol lagi itong blacklist at tapos ba na yun sila. Ate, kita kami man nag-smoke pero ano kami man nagansi. Pero sada kay nga racket gikan kay Varis karon na nakita. Di pa unta mo back ang blacklist. Unta sila mo back pero na-scout sa atong racket karon forcing them na bounce na ang tagoy. Nakita man ta sa racket karon. And Oh, illusion sa karon squad ba? pero kuko robok as kuko dre. Mo deny jud. And Blacklist is safely returning na karon to their home territory. Grabe. Kung Pasans ano kasi sila yun, to by, when they know na fail ang ilang pag-initiate na pag dive in pa lang daw ni Teams tapos si Yoyo is able to react to that initiation sa timing. Pag yun na murag na screw up to dire kadali back na sa Teams. Sorry na sa Teams sa mamatay sa ka pero back sa gid mi. Pero ana si Fretch Paklibar dre, shout out from Kabakan boss. Ay, Shout out to you, shout out Fretch niya, boss Paklibar. Fretch. From Kabakan. Anong Kabakan, boss? Tod, kay dili kay ko nga nagid ka active bit sa ka ng Philippine map kita kay di ubaloan ng Kabakan. Ano ng Kabakan eh, boss French. Tapos ana si Aizen, fast hands kay kamot ay, syempre. Paspas kay kamot, boss. Kabakan is province of Cotabato, sa Cotabato boss. Cotabato. Cotabato. Kani, fellow Bisaya na gyapon. Bisaya ka po na ta guys. So, shout out sa inyong tanan dyan. Don't forget to like and share and follow the stream guys sa atuang Bizdak Nation page. And of course guys, nata YouTube channel guys. Nara sa atong comments dira guys. Pwede po niyo i-subscribe guys. Kaya dito na to ipang upload ng atong mga recent broadcast and clips. And later on, dito na po apil mag-live dito. So, diyan na mag-live. So, dual platform na to niya, boss. And of course guys, don't forget to type exclamation notify. Pero uy, na dire, gilaso. Sir, naglag global silence dire pero ana si inyo dire. Wa koy paki dire kay daghan kay bala ko po guys. Cardo dali side guys. Pero tips boy pa japon joke kam. Trying to Fisher, tuman Fisher dire para sa ilahang duha ni Kukog ni Tim. Pero buhi pa gyapon. Pero patay na to si Tim sa to. Pero the saves coming from Blacklist rivalry. Pero ang problema dito boss, nagamit na nila ilang global. Oh, so that was a good use of the global, good use na sa Army Genius test na ay save it, ano tabi sa ilang reaction. Pag react sa global silence, oy kani, this is good news. So they have an extra almost 2 minutes na wala global silence. So anytime by now, paspas pa ng cooldown sa flaming lasso. They're gonna be waiting for the flaming lasso to be active siguro. Kaya no, 30 Dili seconds. nagalit nila Hulaton boss. I think di nagalit nila ni Hulaton boss. Basin diretso na gani Na sila Fisher o natay Fisher dre Earthshaker. Nara ba? Pero Pero si Teams kay Moro to kasukon sa stage kami itong yaw ako na sad. Sakto lagi ta boss, North Cotabato daw, ano si Fritz. So, shout out niya sa inyo boss, mga taga Cotabato pips. Diya, mga maayo po na sila mang Dota diya boss. Oh, dala mo kay lang mga tawa Cotabato ba mga kayo. Active ka sila sa mga bet game karon, mga team Cotabato diya boys. So, Kaya shout out recently sa ang inyo. Cotabato, puso kasi mo bet game against ka ng CDO versus Team Cotabato katong tinag. Dagan sila kontra. Pagadian. Pagadian katong ganito 100k, 200k. 500k ganito, 500k Ano time ganito. to? Abi na 300. Mo pa 500 ba? God, 500k man ako Shout out sa inyo diya, mga gamers sa Cotabato guys, mga Bisaya karon nato nga tropa diya. Boss Fred, don't forget to share the Boss Fred. Basta nila makabingwit na puntag more Bisaya viewers gikan sa Cotabato City. Bisaya content re boys. Dari kay walay dali guys. Official Bisaya broadcast re guys. And of Yes, course, Dre, official Bisaya in your dream, nahuman na yung Daedalus sa sniper medyo murag hinahinay gud sila kung malaso sila ni Yowie ha kay murag in your dream is pas-pas kay Dre maka-burst sa on the side of Army Geniuses no ka pusil-pusil yung kanin buang yun if di ka careful dira pero oy Terrorblade humana pa siya yung Daedalus Dre atong Terrorblade oh pero na-scout ba to sila sa rocket pero wala ra. Duda gid ko boss na murag sakto gitong gingon si sa ka-viewer gid boss na murag pusil gini sa ni Cardo Dalisa gigamit sa sniper gid kay grabe ka tamugas ba si ka headshot ba Di ka tag bala, walay recoil, sige ka headshot. diba grabe kay pag-proc sa headshot ato non-stop. So many 58 Terrorblade illusions have been killed by the enemy team. Bali Oh! tuki na mga gold nga work sa illusion ang napatay. Nanatay fun facts diri sa tong TD de boss. Oh, grabe. So 58, was to 58 illusions as of 40 minutes mo ba? 2k gold nilang na farm
sa Army Geniuses. Oh, grabe kay mga info gid diri ba? Grabe ang latas ng latas. Salamat sa info mga bossing, pero uy kakadlok na gyud ko dre kay In Your Dream guys. Diba sig mosulod ang storm ba makuratan siya nga. Awa di dalos man din atong sniper pero uy nara nag-smoke na Nara. Army Geniuses ang murag ang wala sila makita dre. Kasi pinakaduol sa ila, murag si Teams ang pinakaduol guys. Teams on trouble right now pero able to blink out murag nakita nila tong napam sa atong bot rider and wala Nakaping si team sa to, Wala bro nakita nilang napam. Nakita atong napam mata boss. Oh, boss. Cute si Yowie. Nakaping gid diretso gid si kuan ato, si team gid ato. Nagigid siya na, ops. May nakita ako. So medyo may gani nakatakas to kaya nag-smoke na ba tong AJ kaya yun nila mo pitas sa isa dere sa badakpan lang sa laso ko kay sakit kay sniper kung buto na naon karon. Medyo ayay gining didalos niya if mahikapan kasi ang bala boss. Uy, pero isa boss kay murag mo Dara, Yowie dire ang cover right now. Di right click na dire ni Raven and Raven is down damage to nanangagan. Tuman Vortex gikan kay Carl and Raven the free trip In Your Dream. Hala ka kasumba kay do ka carry dire. In Your Dream. May gali na sa tanik dire pero lagan pa kay bana dire si Carl. Just enough to kill this In Your Dream. Pero DB karon pa ni TP. TP na lang imong mahimo, boy. Grabe naman to nga tuman Vortex gikan sa atong storm. May kuratan sila. Oy, napagin si Raven ka right click with the Scotty and Daedalus ka na human. Agay ang Army Geniuses. Okay, my God. So, diri ako pagkakapasabot ako, boss, na the Raven that we saw from Game 1 is totally different from the Raven that we see right now. Yun. So, we see na Raven is utilizing as much as he can say ang Terrorblade na he's able to get the right clicks onto his metamorphosis. He knows the right targets to target right now. So, more na lang kailangan kini boss kanang baga ng coordination rin sa Blacklist. Nahilis si Yowie dire right click sa TV. Oo. Pero inirin tanong galing, sokol na siya. Tindog siya. Sukol siya sa Titanic, oh. Pag wala sa Titanic, wala na. Luwi na kay siya diri, gi-vortex na siya diri. Ang nakalain mo sa sniper mong good, kusog ka siya, lima mo. Pero kung siya ra isa, pag wala siya mahimo no, although lock items sa to sniper dere, pero wala siya mahimo kung dagan na kay gatabang sa iya ha. Kailangan siya na frontline jud nga or makapitas sila aya sa maka-shine jud para ganiya di ba nga maapas sa atong sniper owning kay siya pero karon medyo mamatay na yung mga kauban especially Yowie nga nahilis dito sa atong Terrorblade. Actually, boss, that will also apply not only to sniper pero also as Drow Ranger as well. So, having heroes such as Drow Ranger or Sniper good is fatal good when it comes to positioning o imong pag-man fight. So, if lagyan ng heroes good, dapat ang aim pag-sustain para sa heroes dapat grabe good. Pero isa boss kailangan Carl going in right now na global style pero nag-fresh na Carl. Ay, ang tulod rin medyo katingana pero nagkana Yowie will go down double kill para kay Raven. Raven now is dealing this damage. Grabe, gikas yung Terrorblade. Double kill na para sa atong Terrorblade and a buyback is forced para kay Varys right now. Pero unsa ba kailangan mo under sa atong Blacklist Rebel ni? Half HP na tong Russian boys. Pagkabalo dire Blacklist guys ha. Naay Russian, na shrapnel dire to scout dire. Blacklist ang AGDI pero si Russian makita na lang HP pero sila ba kay motiwas ani boss? Ala boss, bro sila gi motiwas best pero oy mas scout sila sa illusion. Nakita. Oo. Nakita pero wala sila catch karon aside from the clockwork para mo initiate na pero ala sila sukol tagoy si murag kawalaon na daw meta ala sila pero Raven doon lang kadre si Raven na sa adre oh no In Your Dream nasaka pero na pull down balik na dire gilaso si Raven gatos lang pag na Raven walang kalihok 100 seconds para kay Raven dire on the deck and patay ato Terrorblade and teams right now using the Raven pero na vision dire ang AJ to kill also the Tiny and ganda karon napay ginapas si Yowie mong nakakitag silencer boss hindi na nila lakon further kay mag-Russia na daw sila grabe nga laso ato Yowie's redemption ato ba if you think about it Yowie died 3 times gid nakakasapon gid siya but this time Yowie was able to bounce back nimo na ikaw wag ganiha ra gagakuan na ginatargetan ko nimo akong ilaso ka taka so which is kuan gwapo gyapon tong pag-catch ni Yowie ato sa sa Terrorblade. Kung kinsa gyud maka-preheat ka carry no it's either Sniper or Terrorblade mo gimudaog sa class. Kapi sa kita tong Sniper inahili si pero hadlok na boss hadlok na mahapakan siya from Raven kay Ravenpool kay binaskan si Raven low gid kayo siya kay ang Satanic pa mismo dili gid kayo siya inganan na rin ka useful na rin kay Satanic ang basically ang magamit yung Satanic na lang is
basic debuff na lang din ba yung effect. Pero ang nagyapay life steal, pero don't expect that much yun, di ba? Oo, pero dre, Emergencies karon noktok na rin ang top lane tower, pero na-address si Carl to just clear the Naglimpyo way. lang sa do. Sila, pwede na daw, ana ang AG. And tanawa ang range ni Inyo Dream, nagatirag tower guard. Sabi nga range. Grabe. Dapat na sa boss, layo kahit. kahit. Kayo, boss, mas taas man ang t-shirt, mas taas man sa t-shirt ba ang range? Grabe. Grabe yun siya, pero medyo mag-ingat gid sila kayo nga Batrider kay di will even though sakit kay kaga Terror Blade ha, kung malaso ka dito sa tanan heroes dire sa Army Genius, mahilis gyapon ka no. As we can see kanina, gibuhos gid sila Echo Slam, Fissure, tanan-tanan damage para mamatay ang Terror Blade. So, here we go. Smoke of Deceit karon ang Blacklist Rivalry sa dito sugot ato guys. Mane malos na pero makita nila sa DB dire boss. DB nag-BKB dire sa pero DB able to Di ka na keep ginaw, out DB. lang. And relax guys, DB pro refresher ba yadre si Carl guys ha. Pwede siya maka-possible nga double electric vortex no. Double vortex. Oo, gusto Then niya electric black hole. gusto nila ipa-preheat ang sa dire Terror Blade kisakit kaayo. Pero sakto ba po ng comment sa isa ka viewer na to, kaya ano sa dapat makauna din ng AJ. So shout out din ng Ice Cream Day, which is a very good point po. I was about to say it, pero actually siya, sakto gid siya. Because actually AJ, they need to start initiating fights na. Kita na sa difference na ang Blacklist makauna compared sa AJ makauna. Si Yowie was able to get a very good catch, which was the Terror Blade na ayang gilaso, diba? So how much more if AJ was able to start the fight and in your dream could assist na kinsa ginalaso na para it could be an easy -1 dayon. Tapos they could have the advantage bitaw na the man fight ba na they could easily get an easy 4v5 bitaw diri sa sa side sa AJ. Pero Blacklist Rivalry, Raven dire. Nanay unsa guys, nanay Swift Blink so pwede na gid siya makaduol sa sniper anytime he wants to. Kung magambahan siya tong Storm no. So grabe gini karon guys. Medyo kung ang Army Geniuses na threat sa TV nga malaso, ang Blacklist Rivalry daghan po kag ways para makambak sa tong sniper. So either way kung kisay makauna sakto atong commenter, kisay makauna sa ila either way mo og mo daog sa clash. Kung kisay patsadahin na lang big set boss. Patsadahin na lang. Kina-try set na lang gid anyway. Pero nas out ra ba si Carl dire okay naka rocket flare ba tong Clockwork dire? Pero uy, in your dream rin, naka-double damage guys. Nag-smoke na rin ang age. Nakita Carl, medyo nakita na nila si Carla. Na nullifier available din sa DP in case gusto niya gamiton para di maka-BKB din si Carl. Pero uy, asam ning black sa una sila vision dire guys. Gusto sila maaway din sa ilang high ground. Di nila ginabuyan dire ang ilang high ground pero DP. Sige, di mo mahawa dira ha. O Di mo mahawa be, pressure na push ko dire. Pero si Carl si Carl be. Ni fokus na ng TP na lang gid si Carl. Pero DB, in your dream dare. Naka-DD and Yowie, nangita na sa iyong target dare. Kung sa iyong bingwiton dare pa Yowie right now. Work siya, key factor dare para sa Army Geniuses right now para makadaog. He needs a good lasso gyapon. It could be either the silencer, it could be the Terror Blade. If makuha ang Terror Blade, that would be a very huge bonus. Pero if on a basic lasso na AG could easily win this, just get the kuha lang the silencer lang. Pero I think ang global ka wala mo kay impact ka kuha ang global ba ang ilang damage mo sa Army Geniuses karon is onto the sniper walay pa kina mag-global kay pusil na ka anak karon pero on the side of Blacklist Rivalry sila ang ga-pressure dire sa bottom lane karon and then lisod kay patyo ng Ilyo sa TV ha. Okay, kung narabaw ka nang gakatangkin na ba? Tangke na dire so kung di nila ni i-check ang illusion sa TV medyo mahurot yung tower gi Jerry Boys ha. So medyo hinahinay lang mo dia. Good push yapon. Ayan DB3 muna kompleto ng item po Nullifier, Jerkin Pike, Bloodthorn o Gleipnir BKB gikan dali sa atong Angels Prophet so medyo sakit po dyan boys for the backliners para sa Blacklist Rivalry kumambakan sa pero speaking of ambakan Dres DB guys pero DB na pa available nga TP karon wala man ni TP si DP musukol daw siya pero TP auto siya patay available nga cancel dire pero wala na daw pero automatic smoke na sa pondo gikan sa Army Geniuses I think wala to kita na DB wala kita na sa phone Earthshaker nakita na and they will be able to burst their Earthshaker right now and Jokam will go down pero nasyo with dire malaso pa dire sa may repression available gilaso pabalik gipon si Linjer
Kasan ni Raven will be able to send it yapon. Double kill na para diri sa Terrorblade. Grabe naman yan. Nasa iba pero DB. DTP Andre atong Terrorblade. Terrorblade falling low right now. Napatay na even though nakasander. Double kill na diri para sa to sniper. Sniper kapapos nila pero si Kyle galasok pero Kyle will go down. Any TP pa sila para sa ilang kotol. Pero asa ba after pag ilang kotol diri. Grabe ato oy. Buisit. Gipaningot na ko diri guys. Guwapo kito na Sunder ni Raven Bay, pero Grabe. sadly lang, after the Sunder, he was still staying on the same position. Medyo a few meters out lang siya, pero mura po istoryahan. Because pag follow up ni ADB ato with the Bloodthorn, ako yung lang dagkok expense di kuans in your dream ato. Pag kita pala, uy, Bloodthorn no? Di Bloodthorn ni DB ang Actually, ako eh. sadag ito nga away para sa blacklist. Kaso lang, ka-free hit ra atong sniper adto boss. Oh, grabe ka, Wala gyud kadto sa iya boss. Pati si And of Tim sa langit course, ba eh? Pati si Tim sa langit ba eh? Ah, bakit tayo na lang sniper, bala mamatay ko. Ano, nihikog na lang si Tim sa langit ato ba? and of course, props kayo eh. Katong double niya nga laso. Refresher Na- pag di ba? Refresher pa jud. Na wala nakalihok si Unsa oy. Wala nakalihok si Raven adto eh. Nakasander man siya pero medyo iyang position boss. Layo na kaya to boss. Pero medyo careful tayo niya because Carl has the buyback also as well as si Raven. But I don't know if Metamorphosis is up sa kang Raven. I don't know. Oh, pero sniper dre, naka-butterfly na pa dito ako sniper kaya makanin di ba on the top the backline. Pero oy, di pa daw Oh, mamatay dre si AU okay, right now okay. pero DB. Grabe ka robo din ang position sa Tanitas Prophet right now. Knowing nga walay terror blade og storm, ora man yung damage choy. Upush na yung dere pero fortification. Napugos na nila for blacklist rivalry. Gitipan gid Vares kay robo kay mo positioning si DB dadto. Murag na siya gapatubang isa sa mga heroes dito sa blacklist rivalry. Ay, sir, okay ka. Palabi na kay ka ha. Naraw. Oh, na. Instant replay na guys. Pero tanaw din senior dream guys. Nasa high ground senior dream. Sander din Raven din, no? Free trap part, free trap part. Free trap si tara senior dream. Sige, unsa man. Unsa man dayon? Ayaw ko kabalo nag-Sander naman din si Teams ba? Oh, ano? Oh, free trap senior dream na sa likod. Grabe. Mo idea ideal gid mo nga pwesto. Kung sniper ka, tara ka sa high ground bitaw ka pamusil ra. Mi Kung asa pag-boss kay pag Sander pag ni Raven kang Teams tapos si Teams approaching pa sa sniper ba gusto niya avalanche combo. Tapos kabulog Sander ya Teams ay gisander mo ni boss namatay na ko boss. dili na lang. Yan lang boss. Oh, pero Imbis combo na- choice Why choice si Oh, Raven sa wala choice. He really needs to Sander lagit kaya Mura ang tayo nearby pinakadol. was mura pinakadol kaya ang nearby raban niya is puro low HP. Kaya ang nakbang ato na masanderan niya is si Yowie tapad niya low HP po so ang kasi Sa senior dream pero layo pag kayo. Wala yung kayo. Actually, ayat tingala sa mga duel kay Inyor Dream to, mahilis na siya before siya makasander. Oh, grabe. Yo, the key player para karon the side sa Army Geniuses, iyang mga laso karon mo importante gyud. Pero boss ko dre, na si Ayon this. Oh, so medyo ma-dispel yeah. na yatong laso dre guys ha. Kani kay Yeah. mo gid ang kailangan gyud ni boss ko gid ato. Kuko really needs the kwan, really needs the Aeon this kay so far just one lasso isa ka sniper na free pa lang daan loy na kay bay. So Pero at least the- na siya breathing chance. Pero daagan ng scepter dire sa Batrider medyo dapat i-take into the account gyapon nila ang aganim sa aning Batrider kay double laso ni guys. Oh, so Kasi di kay patakap-tapad ya. Oh, di mo patakap-tapad ya kay mabingwit ma. Bingwiton gid mo ni Yowie guys. Oh, kapila na lang ko ano nabingwit ana boss. Kanas mga dula. Dili po na sa dula po boss. Kapila na po nabingwit kana bitawng lek. Uban ta lek. Okay, bingwit man is ula de. Guys, sana all ako wag ko gina-invite na guys. Eh, Bilin ko pero mga guys. sabi ka boss ba. Stay at home gid ko perme pero Guys, blacklist tapos ito, rivalry look at the na positioning smoke na dire DB dool kay sa ila naraban ni Dagger si Raven ha pwede niya ambakan si DB. Oy, Gusto aware mo si si DB. will be able to teleport onto the bottom lane right now and ang blacklist rivalry medyo na palaw dire on finding someone medyo layo ra kay and of course si DB right now boss wala na sa CDs yung teleport. So, Oh, pwede siya he already got a 25 talent naman. The remove teleport na talent. And in your dream dire going for a refresher or bossing. Hindi ka ni boss. So double BKB, double Satanic will be available sa atong sniper later on kung makuha na niya yung refresher pero Yowie right now. Pero wala- ganun ko, butterfly sniper ba? Ganun ko sa butterfly niya ba? Bahala, Mapugos hindi na siya. siya movement. Mapugos Ang siya para sa ko na lang, kulang na lapitan in your team is, I like it na sacrifice the boots for the butterfly, pero in exchange na lang, at least get a share na lang. Pud para na pud a little mobility pud na makatakas pud ba? Gamit flashbang.
Ana tayo si ana tayo Army Geniuses ito. Oy, in your dream. Ana pagbot diha kay kami na bahala magpadto sa imuha. Na sila laso, kami na bahala padulo sa mga hero guys. Natin laso dre, we have the Earthshaker sa para sa from downtown gikan kay Kyle pero medyo na short lang yung comeback na to. Uy na dakpan si Kyle dire. Nabakatay laso available right now. Rocket to scout din pero nakasmoke din Blacklist Rival. Ana sila, wata nakita guys. So kung pero nagmeta na din si Raven sa pura gusto yun sila maaway dire. Smoke of the set going in, flanking the side of Army Geniuses narabang sa low ground tanan. Tsada kay pesto ka sa Blacklist Rival nibol. Pero Coco illuminate karon trying to scout things out gikan kay Army Geniuses. So nakita ba sila nga na si Koto sa ilang high guard pero oy nakasa na refresher is still available right now pero nice global to cancel out the second siya Senior pero oy Dream! disulot yapon pero Raven at now hala ka diya pero dapat ilaso in your dream right now namo sila rin in your dream grabe ka pre in your dream will kill the Terror Blade right now hala ka diya na buyback rin oy makaya ba nila dobo ko na din sa in your dream boys silencer triple kill na para kay in your dream and in your dream grabe na buwan Giyampa ka na pero naka-reposition ka Japan into the high ground. And si Yowie making the plays, the right target at the right time. Yowie! The rising star! Although tsada kayo yung tsada kayo yung global silence after the first lasso. Actually patay na ito si Calderitson to. Kaso lang na-cancel out sa silencer ang second lasso. Wala na timing ni Yowie yung second BKB naka-storm out. Pero ano nga diri guys? Ang second lasso sa TV na nung nagamit ang ikaduhang lasso guys. Wala gid sa Sandera to ba? Wala gid sa Karek og Sandera. Wala nakalihok. Pero in your dream on the high ground tanawa guys. Okay, in your dream sniper. Bang. Okay, 1, 2, 3, patay silencer. Grabe. Laron and buyback na to sa ilang Terror Blade. Atong storm. Yowie! Double out sa Yowie! Echo Slam! Trying to get this pero uy! Uy, nag-buyback na rin si Kyle guys. Gusto ko ba sila? Hala si Kyle pero Kyle wala yung mana ko rin. Kaya naman BKB. The fear from the Terror Blade and the double electric vortex. Gikan kay Kyle dire. Nakapatay pa sila pero ages pa man daw. Ana, sniper. And here we go. Batay na din si Terror Blade. Wala na yung buyback. And Storm is next on the list. Pak! One more shot and patay na to Storm. Gisudla na sa fountain and triple kill para kay GB. Need up out to the Blacklist Rivalry. And Army Geniuses will have a 2-0 victory versus Blacklist Rivalry. Grabe! Yowie! My God! Grabe ni si Yowie. Actually, for a moment there, si Yowie, nakaingon kita ato na ka ng Luy kasi Yowie ba, kay ginareplikan lang, pero grabe the redemption of Yowie, the redemption na he was able to bounce back, able to get 4, I think that was even 5 lasos in a row, nagwapo kita yung mga lasos, di ba? Gwapo kayo mga setup si Yowie ato ba eh. Pisti guys. Grabe. Gipaningot ko ayaw guys kung napa mo. Grabe, boss. Tungkol sa ka-intense, boss, di ba? Kaya yung kanina, boss, kay bago naman nakaon, boss, mura gigutom ko balik, boss, kay grabe, intense silang away, yun, boss. Ako boss, busog na ko boss. Busog ko Pero boss, grabe. Blacklist na they had a really good attempt sa ilang game 2. We were expecting na Blacklist this would be a comeback, diba? Because we see Raven at his full potential na, uy, sakit na kay si Raven ba? He was able to 3-shot, 5-shot everybody. Pero may gandi na si In Your Dream, nakabawi po ni si In Your Dream na in terms of positioning, in terms po of kinsa mo target, and especially po, ang match MVP without to boss, si Yowie gito boss. I'm gonna give it to In Your Dream unta kay tungod kay ang sniper kay grabe ka gwapog mga positioning, gwapo kay damage output pero Yowie without the lassos ni Yowie, it wouldn't happen without Yowie's lassos yun. Grabe ka tong finishing it with a style pa yun sa last mo, nakuha ang TB o Kotol. Oh, Gikan sa mangga, gidabit. Grabihan to oy. Oh my God. Na ako MVP ka rin, although In Your Dream, grabe ang sniper performance ko nun, pero Yowie ko ba Lagi, who made it all possible. Lagi po ba yun? Kay murag na naka-steal og spotlight si Yowie ato ba? Pag steal sa spotlight, nakayong minayawa. Sa man ni Yowie ba? This is inhuman. 4 and 5 lassos in a row na gwapo kay puro TB o kanang sila card pag inang gi-focus, di ba? The clutch wonder boy ng Cebu. Kay Yowie God. kay kanina, ang gina-focus ni Yowie kanina was the tiny.
Kabusa na ko na again ang aton ni teams pa kay murag ako bang gina-target ani pero this time yo with changing the targets, changing the priorities wala na. Mm. AJ was able to rebounds. Kung mo ba ang term? Oh, grabe ka convincing victory dito sa side sa Army Geniuses boys, and they will get a 2-0 para sa series karon versus Blacklist rivalry. Although Blacklist did well in this game to, pero I think this it is not enough para mapugngan si Yowie and the squad from 2-0 sa kaninga series. So again guys, salamat kay sa pagtan-aw karon, kape ka maka-intense nga games karong adlaw oy. Woo! Grabe kay Boss Bay, kay very inhuman. Pero I think more zero boss, I think we should end the day with a goodbye to our fellow loyal viewers yun. Before we say goodbye guys, again, salamat kay guys sa inyong suporta guys, and pag-like and share sa among page guys. Balik na punta karong Wednesday guys on March 22 para sa atong next set of series nga manghitabo, and of course obviously nga exciting na po ni guys, mga mala impactong nga galawan na po dito mga makita Okay, guys. SMG is back na sa, di ba? SMG time. Salamat guys. Keep updated sa among page. It's Duck Nation. We are your casters for today. Melo and Bench signing out na karon. Peace.